USAID-ov projekat Pro budućnost je danas na jednom mjestu okupio sve polaznike naše prve generacije online škole, male škole za izgradnju mira i ovom prilikom uručio i nagrade za najbolje eseje koji su polaznici dostavili, a što je bilo u okviru njihovih zadataka kao polaznika. Da upišem malu školu za izgradnju mira sa velikim porukama motiviralo me da upišem to što je prva online škola takve vrste u Bosni i Hercegovini. Upoznala sam divne ljude prije toga sa kojim sam zajedno sarađivala na projektu i onda su mi nekako se ta dodatna želja i sve to što je bilo iskristalizovalo da ja pristupim toj maloj školi za izgradnju mira. Ono što je pružila mala škola za izgradnju mira jeste jedan sveobuhvatan pogled na konflikte, na same sukobe, ali i na taj proces pomirenja i gledanje na takve sukobe u smislu pružanja znanja sveobuhvatnog, jer da bi razumjeli jedan konflikt i da bi mogli krenuti u taj proces pomirenja, mi moramo da znamo i historijske činjenice i neke religijske, ekonomske, političke, dakle i ne samo lokalni, nego i globalni. I to je ono u čemu je beneficija ove škole i u čemu je ova škola uspjela, to jeste da nam da taj raznolik pogled na sam fenomen sukoba, ne šture neke definicije i predavanja. Profesor Nezor Ćurak konstantno ponavlja da ne mijenjaju veliki broj ljudi neke stvari, nego samo 1%. Tako da ja mislim da mi ovim sitnim koracima u stvari nešto već mijenjamo. Čega smo mi posebno sretnije da zaista imamo mlade ljude iz cijele Bosne i Hercegovine koji su evo na ovaj za nas interesantan i novi način pohađanja, učenja, putem online medija, ove platforme koju smo mi stavili na raspolaganje, pokazali su da postoji ta zainteresiranost za aktivno učenje, za izgradnju kapaciteta o izgradnji mira, a sad se samo možemo nadati, i to je naša zadaća, kako da ove mlade ljude i dalje zadržimo kao aktiviste. Ako smo mi mirovnjaci, mi moramo da budemo aktivni mirovnjaci, to jeste da drugi znaju da mi mislimo pozitivno, jer ako drugi ne znaju, sami pasivni, znači ako smo pasivni, nema ništa od toga. I ja bi prvenstveno krenula od toga da prestanemo da se gledamo kao različiti i da se dijelimo, nego da se konačno već jednom počnemo gledati kao jedna cijelina. Mi svi imamo različite uloge u društvu i te uloge apsolutno ne zavise od toga kako se mi zovemo ni koje smo vjeroispovesti.